Le lau sa sao le faiva le soifu le ua matsaina ua tini pao le uto malo tau sala ua e taifu fo I uta malo a fua ua maua le atua ua 𝚜𝚘𝚎𝚅𝚘𝚍 ua sapaia fatua ele le lau sa sao le faiva le soifua le ua matsaina ua tini pao le uto malo tau sala Matai sau o mea uma o papa tiso ai le meto tisi I wha manui anga malo o le masui sui le wha atoto ai le nganuenga o le a ua toe nei o se anga tau Tamo o moonga I le whai taunga o le lua fe tau sanga o le alofa Samoa se isisia e ia le fua o le sa o lotonga Alo o le masui sui le wha atoto e le nganu O lea ua soe nei o se ama Tau nuku tamo o moonga I le whai taunga o le lua tau sanga o le alofa Samoa se isisia e ia le fua o le sa o losonga Whawhelo ia tūle nei tūla le aso sa moa I lau whawhonga anga. Ia mālole on sa. Ai o lea avei o leo e whai masui o I mālo nei sūle sunga le whatonu. Sunga ia Mike Beretta ia malo nei fo I tangata. E whawhelo ia tū I lo tātou ainga. Ia bosi o tātou nuu I le nei tūla fiafi. Ai whaftai fo I le atua ua tai mailo soifua. So mātou ola. Ia lea ua tātou e toi maua I se mawhitanga. Ina ia mawhai fo I ona tātou whasoa. Ia o le tātou polkalame nei o le LAOAI e le tupu. Ia o lo o latu peilunga o upenga to whailangi. Ia po le ala ata ma le ala leo a le Global Kingdom TV. Ia whawhelo ia tu I le au whaingaluenga le tua mo lātou whatua whaoio tala le lei whanau no manu a wā le tua mo lona whinangalo a wā fwoi Samoa
mo ata yau pa filoa I tupu mtamali si tatou atunu maunga tele ia se yo lava I mungaiti mai se foi matua sina o lo faia pea le tapo inga aso uma o al faiva I tatou I fuafuanga e mai se foi ngā ruenga o lo whenga iai ia awale tausinga o tatou aina o te manatoro o maulunga pele o ina o le masina ia te oe ia I le suafa man malo 𝚗𝚘𝚑𝗥 ma te whaatalofa atu ai ia aile amataina le tatou polkalami e fia whaatalofa atu fo ia tatou paanga masani awa o aso uma aso mafua aso lulu tatou te mafuta lava ia awange misi le tatou polkalami awa e misi lo se makau ia whainga tā fo I ona catch up apasa ia leri amene ai tatou te le io atu le tatou polkalami ia ora au whaia se te talo amen ia ona mata I lea tatou polkalami I oe le tua ua mātou wheloa e fo I le nei tula fiafi malo mātou ainga pa ia fo I o sio mātou atunu ua mawhai ona mau mai le nei polkalami mātou whaaftaia oe le tua le taitai mai o lo lātou soifua e maise so mātou ola mātou te whaasoa ai I lau fionga ina ia maua se ai mo I mātou I le nei aso whaaftai le atua I lau tau singa I sio mātou no o mātou ainga le nei atunu o mātou au mauai ia au wā se manuia mo sio mai nai o mātou ainga I Samoa ona mātou wala au lea I lau fio le atua ia iai le whaunga a o mātou whasoa I le whaalongo lau nu ai maise sio mātou ainga ia iai fua le whaunga ia te I maua le atua e whaonga ai I maua e whai maala wa au lau finangalo ia a o tāpua I maise o tātou atunu mātou te talo lea le atua e ala ia te o Yesu vi ia o Yesu amene ma amene amen ia a tonu ua sui fo I lau sila mai le nei tula le aso ia e whelanu nua ia fo I le aso moona moona tulanga ia ona ua lea vano fo I lau auna Ea Johnson ia lea ua mātua lua tuai male sunga fo I whatonu ia ole pasa e ise me ki fia whatalofa pe ai le amata ta polkalami whaaftai mo le au noa o sunga I le taitai o ta polkalame ni vaenga o le fiafia na ona whaate atu aso tatou ainga le ua pale mali tatou le fiafi ia ona tala me whaasolo fo I leo le tatou polkalame e whaatalofa atu I le uso au auna sunga le li pule ma le whatua o tatou UP Group Money Transfer le mafuta mai fo ni vaenga o le fiafi ia whipua e na whaiunga marina whaaftai whamoni le tua le fiafi whatalo whatu fo I le sunga whawhengai na ia talia lene sopoanga ia ma tatou e kalesia le Kingdom First I manukau whaaftai le mafuta mai I la sunga whengai nga pele ai ngā li I nei vaenga o le fiafi whatalo whatu fo I le atali ia tamatasi losi mafuta mai waitele I Samoa ma tatou kalesia I waitele amen whatalo whatu fo I le whatua ia ele vise sio mafuta mai le West nei vaenga o le fiafi whaataita talo mai whamamia fo I le tua I fuafuanga toi o le fiafi ia whapea fo I le usoa au auna I Alkoni Sanfili mafuta mai nei vaenga o le fiafi I Brisbane, Australia whamamia le tua ia ma le tangata muli le ua toi maua toi le tamea vai amen ia o Julie Asam whaaftai whamamia le tua I mafuta mai nei vaenga o le fiafi ia pau ia o nisi o tatou ainga ia ma nisi o le a muli mai le vaenga o le fiafi amen ia whaatalo whatu le suafa au le leo Yesu amen ma le nganga whalon nalo ia e whalonglongo fo I mafuta mai ia si o tatou ainga lava lea amen o lo tatou tapua I lava I le mata upu le o Yesu Keriso o lona winga
O le atato wolo e tato mta upu apas. Ia. Pule me ala sunga. O le vai aso po le asunga fua lea ua tua na i sa tato talanoa i le mata upu sifu ma le valu. Sa tato talanoa i mea na tutupu, mataua na tutupu, Ia. ona o whaale tonu o le tangata. Ia. Amen. So se mea lava e whai o tangata, e whirwhili e ia, e whai e ia le whirwhilinga. Ia. Morning whamau. Ai tele o tātou, e le whai le whirwhilinga, e le mawhau mua i consequences o tātou whirwhilinga. Ia. O le mea kongua le a leo o tupu i le mata upa suiva pasi. Amen. Ua whai le whai unga, ale au whai ngā luenga o amoni. I le mea o loo wa ai iai o lātou mata. Ia. Ai le i mawhau i le mea e tupu ai. Ia. Le ka ua consequences. O le tā ua ia ia tia ua le upu lea pasta, ai sea. A wafo i e tatau o na tātou whaatawaina consequences. I loo tātou whai unga. Ai sea. Langa ase sela lau whai unga. Ai ke le i alu e wawai po o ame tu tupu mai ai au whai unga. O nga whale tonu role. Amene. Amene, ia. Amen. O le tātou tusi whaitau. O le mua no whai ngā tupu lo na tā upu spun mareiva. Pasta, o le ata whaita wina mai le whai upu e mua. Se fa pau le fai upe lima. O nga ka breakdown inga la ia i fai upe te lua. Amen. Amen. Ia. A fai o yelo tuspa ia. Ia tātou fai tau whaatasi. Ua mawai ia Mai mea. O Ona oti ai leo na asa le tupu o le whanaunga a moni. Ona solua ia i lea o lona atari i fai matupu. Ona whapeane ai leo o ta vita. O te anga le lei atu ia anuni. Lea tali o na asa. Awa nanga lelei mai ia tia. Ona awina atu ai lea e tā vita o le sāwali. Whaamatala loto ia te ia. Ona o lona tamā. Ona watu au auna tā vita i le nuu o le whanaunga a moni. Ia anuni. E whaamatala loto ia te ia. A ua whai atu ali o le whanaunga a moni ia anuni. Whāte o ea, ua awa mai tā vita i lo tamā. Ina ua awina mai nisi e whamatala loto i a te oi. Ole o mai ea auna i a te oi e ilo. Ma wha umatia, ma anga i nu. Ona pupu e ai lea e anuni i ana auna tā vita. Ua ia tofi a lato awa. Mana se sele ese o lātou ofu i totonu, e pau watu i o lātou no fuanga. Ona au ese atu lea e ia te lātou. Wa atu nisi matawatu ia tā vita o mea na whaia i nā tangata. Ona au ina atu ai lea e ia nisi e whaftaia ia te lātou. Aua ua matua tele le mā o ia tangata. Ua whai atu foi le tupu. Ia no nofo ia riko se ia tutupu a tō awa. Ona o tō whai mai ai lea. Amen. Ona o tō whai mai ai lea. Hallelujah. Praise God. Pasta e a kako whai kaua ngele kusiria. I mea ia o tutupu. E sere maku ia, pasta. E sere matu ia, mere ukupu. O le mele ua whai e tā vita. E o ke whatu saina i le mea lea nga whai e tau. I le mata upu se fulu ma le valu. Amen. O le mata upu se fulu ma le valu. O le mua nu fo inga tupu. I le whai upu e iwa. Whai mai ua whaalongo tau le tupu a mato. Ua whasi e tā vita au uma ata sesa. O le kupu lea sopa. Ia.
Ona awina mai lea taulo na tali atorama. E Greece tavita ma whaafeiloa I tavita. Ma momoli I aile whaamalo. I lona whaato I laloina o ata sesa. Le tupo sopa mana au. Amen. Ole, e ala no toi whaitawina le mele, o ngai e eile parallel I le mele o whai kangaka ia ma le mele o whai tavita. Whai mai inga ua manu malo ia ata sesa masopa. Ona awina maila ia le tupu oai. Tupu o amato ia longa kali e sau e whaafetai I ata vita. Ma momoli ia le whaamalo. Aisea, langai masangi fo inga kau ia amato. Malawai ngai. Amen. E masangi fo inga tau. O le mafua anga lea na momoli mai ia le whaafetai. Amen. Ai elenga le whaafetai. Fo mai ngā amai auro o a lio o apa me mea. Amen. O mea umalawa ia. O lo ta umai ai. O mea umalawa ia ngā dedicate fo ia mea tā vita. I le atua. Amen. Amen. O lona winga. O le viu o tā vita. E alai o ngā mangu malo I taua. Ona onga initiations e le atua ma taitai e le atua isala e. Hallelujah. O le viu na ngā kawika. E alang mang malo. Onga o le atua le nofo ma initiate peisi fo le se polkalame. Amen. O le mea ngā. O le mang malo ai. O mea umai maua ta vita. E dedicate. Po le dedication le a ta vita I le atua. O le ala winga. O le purpose le a whapuko I ka vika mea. O le purpose le a mai wa whaasaina I le atua mea umaia. Pei o se autu foilele ua ngalue a ngai I ai ta vita. Amen. A whai o lae tau e le atua le taua. Le fo I ua whau e whai ta vita se mele lei a. Kusa o se mea e autu I ai le ngalue ta vita. That's right. At the same time, God is in the front line. Amen. Lea la wa whai tau le mea lea. Onga o le mea lea la o ia tā vita I au ngā ka vika ia. Amen. Whai mai le whai upu mua e tau le lima. Ua o tina asa le kupu a mongi. Ona tūla I mai lea o ai. O lona tali e whai matupu. Ona whapea ne lea o tā vita. O te anga le lei atu ia anuni le atali I o nā asa. A wānganga le lei mai le tupu le ia te au. Anga le lei I le anga le lei. Hallelujah. Pe fia atau sanga. Anga le lei pe a whaisa anga le lei mai. It doesn't matter how long it takes. Le mea le whai ka vika. Le uwhai o ka malo lea. Sa anga le lei au o ka malo lea. Na se whai whai ka vika. A o kule saulu. Amene. Na kule saulu. Ai se whai I. Whai mai, ona awina lea e tā vita le sa vali. E wha matala loto ia te ia. Ona o lona tamā. Pastor, e ia le upu leo kia whakaunga I le whaitau lea. Ngā langa awina e tā vita le au onga. E alu e wha mawhana ia anuni. Ona o lona tamā. Amen. Amen. O le ala fo I lea. A e wha alongo ngai le kala le awari ia nga whai ia anuni. Whai mai le awari ia. E ala ngau mai au auna. E le oe. Ai o le tamā. Basta, e ke fia pa il mele pe se me ke fia pa e. Kasian mele ngalo pa ia ko eva. Tu la fa Ole le na ta u. Le wa ta u le fa moe o le awina ta vitona o o ia anuni. O le tau ia to le anga le lei. Ai pangalia.
Amen. Matua i matui ma o ona o le taui mai leanga le lei. Amen. Ia ua taui mai le leanga i le. Ia mana ia tu pe lau sunga le taita al pokala. Nga le o manta fai tauina mea anuni nga fai au na tavita. Amen. Leanga nga awina tavita. Amen. E fai loa ia anuni. Leanga le lei. Le o mana tua i moni ia o moto ina e mana tua se mea le lei na fai se tangata ia te oi. Amen. O le ale tele o upu o tala ai a faina o fatino ina se me le lei se tangata. E le mawhai o na ngalo se tangata se me le lei na e whaia ia te ia. Amen. E pe ora upo e... Maanga ia. Le mawhai na ngalo. O taui leanga le lei. Po o le a le levo se mea a whaina e tau i leanga le lei. It always come up to surface. Yeah. E alialia e ailunga. Yeah. Amen. It always has surface. Ai whai mai la le. Whai mai whangaunga a le li le a amoni. I le tupo anuni. Le ai. Yeah. Le ai. Amen. Pei lava o le o mai la wali ia hilo oi. Yeah. Pei a le o mai la wali ia hilo oi. Pei a le o mai la wali ia e wha umatia oi. Yeah. O le hilo. Wha umatia. Wha umatia. Ai wha mai la i o me muni. E anga. Yeah. I le nu. Le lau sui. O le anga i le nu. Whai mai. E o mai la ori ia hilo. E o mai la ori ia wha umatia. Amen. Ai wha mai la i o me muni. E anga i le nu. I le nu. Palala me o kupu. E atatou whai tau nei. E straight away anga nga uma kalala ori ia wha mai. Ona pupu e lo lea. There was no gap. Yeah. Nga whai mai a le ngofo i lalo anuni ma fau i le tala. Yeah. Ai eklo. Yeah. He did not allow time. Yeah. Yeah. E ma fau ai. I le mele o kupu ia ai o ngā lai kiki o kama o a lefko a kupu a pasta. Yeah. So mai la ia, o ngā ngofo le matafi a lātou awa. E le o malama le ori ia i ka ngaka ia ngā wako. Yeah. E le o malama i tangata ia o wako. Se sele ese o lātou ofu i totonu. O le kana ngoi ofu i totonu. O se sele ese. E pau atu i o lātou no fuanga. That's shameful. Pasta. Yeah. It's very shameful. O ngā whaasawa vali mai le la wala. But, tilo i ai, mai whai tau ale tusipa ia. O le mā ngai ai o le mea ngā lainga a winga e tawita. Yeah. E wha mawhanawhana i ai. Yeah. Ma wha maise i ai. I lea, o ngā o lona tamā. Yeah. O le mea la ngā, ua kupu le wha le tonu o le leanga o le whautua le ori ia. Yeah. Amine. At the same time, e le ingofo i lalo a nuni ma mawhau. Yeah. I le kala le ori ia, pasta. Ai, whai mai ua whaalongo ka vika. O ngā kango leo tā vita a wina atu. Yeah. Isi au nga. E whaafetaia i a te ilatou. Ma whai i ai. E o e no nofo i e riko. Se i tutupu a lātou awa. O ngā koe o mai ai lea. Amene. Kua le anga. O le whesili. Ai sea ua ave i e riko. Mai ia ele ropo laka i e riko le mea ngā ia. Mai ave i e riko. Ai sea le mea ave i e riko. Makau ria. E lei mga o ka vika e wha o ngā le mea lea na tupu i ngai au unga ia. E wha a tupu
La ia ai lo la to wita. A mafofo i ka vika. Pole maka ngā isa la elu. Whasava vali la wali ia. Half naked. A mafofo i ka vika. E makua ua touch la wali i le loko isa la elu. I le whaku isa la elu. Makaulio isa la elu le malo. It's a kingdom o le ngo o le atua. Amen. Ai e le manga o la ka vika. E wha o ngā le mele ngā tupu nei e o ngā ia. O le si mea ngā mawhau ta vita. I le dignity o au na ia. Male a, male ona, mamalu o au na ia. E le on ka mai au ngā, e le tei ave ka vika ka ngaka ia. Ka ngaka e whatuatua, ka ngaka e whamoe i ta vita. He thinks of them. Aisea, langa leo e ave whi au ta vita. Amini. E le lau whaatanga ai e ta vita, e o i eriko, e malolo ai, they have suffered enough. They suffered enough. Lele winga, sa vali mai ai o half naked. Mukua safa, wa maka ngai sa la elu. Amen. Pastor ese me ke fia sa wa i. Ole mana i ol vai nga lea te yon pa ia fu ela sunga teta ine fia. Ole awina atu e ta vitona au na. Ia. O mai. O mai o ia anu. Ia. Se i tō whai loa atu ia anu. Lo uanga le lei. Ona o lona tama. Ia. Ai pe ona e ta ole fia finne. This guy treated the messengers very shameful. And David sent them. Le ngai o inga le ngawhai e ta vitai. O se ngai o inga matua i mata utia le ngai o inga. By sending the messengers to comfort. O le nga sendi au na e a ta vitai oea. E oe wha mawhana. Ai o aku klodi. Kai peonga e sau moa. O le ua fo ima. Half naked. Le ingi ava. Le ingi ofu i totonu peo tala tu spaia. E pau atu i o lato no fuanga. So, makua i ko i lumo i sara e lule nei meu fai ne tangata o anuni. Le winga la le tala fo i le tala ta vita il tala ta vita nga ke maua i ngal fai po tolu ngal fai po lima. Nga fai mai fa te oi ia tala au ngala wali ia fai anuni. Wava mai ta vita i lauta ma ina ua au ina mai nise fa matala loto ia te oi. Ua leo mai ea ana au na ia te oi ia pelanga e ta ua. E ilo ma fa o matia ma anga ile nu. Usala ole makua i ole kupu ia langa okay al kupu. Mo ia lai fo ngon fo i. A kama ia ngai kama kupu ia ngai i kai milinga ko ia au na tawit. Kama le ngai ia ngai ia. Ngal fo tua. Anuni pe ia le wali inga ngai mai ko fo ring. Ngai mai fa o makia le. Amen. Ai ngai mai e ilo po. Yes. Ia ai ngalo ia sorry. O le nga sen mai ta vita no le anga le leo tamao anuni ia ta vita. Kai mi o kulikule saulo. Ioi. Sa anga le lei ia nasa. Nga le lei ia ka vika kai mi o whawhita uli o ta vita ia saulo. Ai, vai lea wa whai a ka vika le me tauna whai. The purpose, the motive, o le gratitude, wa whai umai e ta vita me nei, o le anganga whawhitai. Male wha maise. Wha mawhana whana i le o anuni. But o le advice, le nga ave ia anuni. Na change a koa ia le attitude anuni. Remember, e la kiki. Ai nga waku al advice lea. Sui a komo mea. Ngai e le message lea mai i. Amen. O le mea lea o le matala. Matala, ia. O le matala i au kamanga ko ki whai me whakasi. O whai tau nei whapea tani o le whai upu le tolu anga le lima. Ngai whai mai mea lau wali.
Do you think that David really honors your father? Yeah. Because he has sent comforters to you? Ole makua I kupu se mea I le tupu I whamakalanga le wali. I whāte oi ea. Yeah. Whāte oi ea ngai inga. Yeah. Yeah. Ua awa mai tā vita I lautama. Ako ingesi upu. Ole aso fina ngalo anuni me lo whea tā vita. Ale wo mai ilo makam whai wha umatia. Ia, kia pi ingesi upu sa moe wha ako sa upu leo le anga I le. Pea whai kaungi wha peta ni a whai poe tolu. It's very powerful. Anuni, do you think that David really honors? O e mawhau e o whaalo mai tā vita I lautama. Amen. Because he has sent comforters to you. Yeah, sure. Kupulo mali me loko anu. Ia ska mai fo. Yeah. Fo ngon fo I. Makal si. Amen. Pero winga na la ia toi pa yatu. O se le sona o ngafo I mo tato. Matala. Ia tato si o manga. Ia tato ia ile. Tofo ia nganga u. O lele ma so su e au lo fe atu lo tanga te atu sa. A me lo wali ngasi kasele afa. Fe mai. The king took David's servants, shaved them, and cut off their garments in the middle and sent them away. Yang ai nga fe petolo ngal lima. Ta sele I ava ngai kam. Ia, ma va esi ola to ofu to. Ia malanga falo. Amen. Kasi ole luma Israel. But ole ka fa so wal mtau pa salanga ai level me tu. Ia, ole fa ma. Ai level me tu. Ole point lunga ole ka sia va ko ilmeni. Ole taimi lava pasta. Ole taimi lava na ave ai le sa vali e au na tavita. A e kua se siku. Olea ua faila ua masuyo Israel. Yeah. Ua ka ua ambassadors of Israel. That's right. O ampasa ole malo Israel. Ai ole kaimi fo ila na pai iai ma abuse ia ampasa ia. Ua la tau abuse le malo. Yeah. O Israel. Ole au nganga me ampasas abasta. Ambai ampasa Amerika e ku ngai. Reikai the city yau kilangi. Ole kaimia kang war kanga ka ampasa Amerika. Ua pa I Amerika. Yeah. Langa ole representative le o Amerika. Ole malo Amerika. Kangola e kanga ka kusale wala ko abuse Amerika. Lona winga. Oi loela uli ia mea. O la to mal mai. Ua leala ua whamai wa. O leala o le a tau ele malo le tau a mo ampasa. Amen. Ele ampasa ia la kaunga le malo. Aya o le malo ai. Malo Israel. Yeah. Amen. O se o le songa leo te tau whaetu ai pasta mō tātou. O le e whapea tātou. Yeah. Whapea fo I tātou. Tātou e olo o whaia le whina ngalo ma lea mana o le tupu. E lea ia se senga o kākou ma au na ia ngā sente ai. Sente tā vita, a wā o tātou, lea fōi o lo tātou whaia le whina ngalo le tua. Amen. A whai la kau ke whaia, ai whai nisi I a te oe. A whai tātou te whaia le whina ngalo le tua, ai ulangia tātou. A whai fōi tātou te whaia le whina ngalo le tua, ai upu e sea tātou. Pei lau sā vali ia. Ua la tau whai I le tupu malona malo. Ua whai I le atua ma le malo le atua. A kauria wha mei esu. A whai I a te autou.
Ele o tau. A ua ita mai ia tia, ua whai mai ia tia, amene. O le melenga kupui au aunga ia anuni. Ua lato pelongia le tupu. Pasta. Ua lato pelongia le tupu. Ia. Mai, o ka ngaka, o tangata no ese, ua masangi ala tau le pelo, o a mioleanga, o le kio ele mua nganga fo ele pasta mai anga bua. E tupu mai la mioleanga i e a mioleanga. O le mea lele kupu i. Ua whai la mioleanga ma le pepelo, ma a upenga e o ai lea le oti i a te ila tau lava. O la koukala i anga whai, o la ua pepelo. O la tau upu i anga whai, ua sui ele ma fau anuni. Ai le o malama la tau. O la tau mea ia o whai, upu matala ma wha matalanga. E o ai le oti i a te ila tau. Ai la tau te leo o iloa. Ameme. Langa o le kingo. E le iloa e le kingo. Mea la e whai e ka vika mai o apo ma pasai. O la e whai whale nganga. Amene. Mai o lo la tau le malama lai i mea i o consequences. Langa o kia. Lona uinga, o la kou whai unga o whai. Le ua koe mafua ai, ai le i mafau. Po le ase me tupu mai, pe a whai la tau whai unga. Le ua whai la ko whai unga. Ua wha maka ngā au ngā kawika. Ua wha mata ngā le malo Israelu. Saungi la ia. Saungi la ia. Lala o mani malo au unga ia. E tau mo oe. E kau mo lako. Wha apea fo tātou ili tātou ngā ruenga. Ko sama kako. Au ai ke popole i upu whai e tangata i ate oe. Au ai ke popole le upu e sea oe. Ai sea. Au a. E kau ele malo le tua le mea lea. E iai ale me tupu ai. Amen. E iai lava le me tupu ai. Ai wha mangalo i ai. Amen. Pasta e se me ki e tachai i. Ole... Ia o le ua foi. O le mana i o le vaenga lea. The consequences. O le lato mea le ufai. E le whae pia wa ngalea ngā kua o whongo foi leo o tāwita ma Israel. Kuso i sesi whamtalanga. Now they are prepared for war. Wai loa le anuni mana au. Malinu. Le ai. O le ala o ka penga mai le malo tāwita. Le angai le lako mea lo whai. Ngai ei ngai le whai upo e ono. Pea toi hoi le wingo lau sau noa. Whambai wala koiro? Wala koiro, o leo... Whambai, wala koiro? Ua ingo? Ua ingo ka vika ia ke lako? Lono winga, prepare. Because o le consequence o le kou le mawhau le tau tala sa whai ma le mea o tau whai ha. Le la kupu. Le la tupu. Le la o ma le malo. O le malo ai. O le malo Israelu. O ka ngaka ia o sikisengi o le malo o Israelu. O oe mao. Sikisengi o le malo le atua. A ingosia oe, ingosia au, ulangia oe ulungia au. Au e ke pole. Because o la yelo ta malo o oe mao o citizens of the kingdom of God. Amen. O le mea la le la kupu. Le la ka hoku nge e pasta. Le la sa ungi la ure ia. Le la wapa ai. I le mea e tupu mai i le mea na lato whaia. Pe o nga e sa ungo pasta i consequences. Mai. Ua i loa le whanau ngā moni. Ua ingosia na ko kawika.
Ona la tau to tongi leo ta leni a rio e tasi lea whi. Ma au e ti e sul whanua mai whea. Mai ngu ngei. O Mesopotamia. O Suria. Sopa. Wa ai ai. Leo bo e kokongi me a mai. E whao ngā e kau ai. Ai sea. Fefefe. Ua fefefe. Lalan me ngale ma fau ai. I le fefe lea ai le whaia le mele utu. Ai sea. Amen. Lea lau o ai a mai. E o ma amoni e tau. Taua. Amene. Lea ua la tau wha o loa tauina. Pai mai e kolus fulua afe kariota. Kolus fulua afe kariota. Ua ho ia i Suria. Ma i e Mesopotamia. E au mai. Ai ave e le afe tenari. Taleni. O whakau kuper mea. O whakau kuper kaua. Basta, o le mangai ai o le mea langa lea ua. Ai sea le mea ua la tau whai ai le ngai o inga le. Ai sea. Le mea ua la tau whai ai. They're not stupid. Ua la koi loa le lei. Le mea le nga la ko whai ai. O lea, o la au mai isa la elu. E mai la i o isa la elu. It's time for what? We'll see you soon. Le po whapea mea, oi foi kai au o Ioapo, le po whapea mea Ioapo. Sara elu! Ka koua kaua! Ka rofa inga iuso o Jericho, mo ka sele la kou awa. Exactly. Wa upu ya le kou. Exactly. Ka rofa le uso o le inga la kou ofu i kokongu. Ole o ngata ua ia te la tau patai ka kauang ka koua. Momo. O fo la lo mafofai. Amen. E le o fautuanga umai le lei. Kolu. Ia e malama i mea e tupu mai i au whai uma. Ia leli. O longkolu nga, ia e malama i mea e tupu mai. Ia te oe. Pe a se lau whai uma. Amen. Se lau whai uma. You will get consequences. That's right. E iele me ma e kupu mai ai sea. Onga o lau whai uma. Ai o oe fo ina whai ar whiwhilinga. Ka hua e whai unga ma whiwhilinga. Ia leli. Ka hua ar consequences. Ina iam whai ai on kako align. Align. Ia, keo hoi ngō pau hoi o kāwale. E hoki o pau rai lunga kia vai kifo kāwale. E kau fio whilau kāwale. E ka Pero ali pasta. Pero po mai mo mai ka ko lo po ingisi la ka fio steering. Pero sao alignment tava. Ia ka ko lo le mea nga inga ia mawhai on ka ko align ma le upo le tua. Amen. Basta, la casa valvari ala ngai e feulolo Ia, e isi me kia sa ngoi ai rei. Pol ma ngai on me le puso lo wo. Bo ino sia ta vita ia. Al ma on me le sai wa le wo. O manino ia le sona ia ngai folasia fo i le vai ngalo tato ia. But it's war time. O kai mer kau ala wo ia. It is time. Langa le wo ma ko i fa maka ngai a nungi au na ta vita. Makwa le anga o le mero fai. Kalinga mai ai la kulkalau ka sele ava ngai kam. Wala ko ave ese fu yo la to ofu to. Ya longo winga kui ya ofu kawa yo po marvai nga. Salaelu. Ka ko we kaua. Amen. Fai ama fai. Ya tato fa malo losi mo tato no. Amen. Mela le sa o lo sunga fa fering. O molele no folele lalo. Ma fa. Ai le fai al fai. Amen. I fa penga mala tato. Vai la lo ko me ngi mo kwa ke le al me lo ko fai ngi. O fa tau.
Waloi au ro ma ari o whakau ngā mai ngā me whao tau. Waloi longi. Sorry. O le masi I mai Israel. Leu masi I mai. O le kaua kele le mea. Amen. Mas vai verse full pastor. Ua iloa e opu. Inga ua whaalongo tā vita I le tala ni mele ua whai e. Ia. Amoni. Ia. Whai loa ka vika ia I opu. Ia. Ere, o le ka pengpenganga le a Israel. Ngat pawan meang whai ka vika. Le sau I whai upu le whamai. Whamai ka vika ia I voi. Ua iloa I opu. Ua whaalongo tā vita. Mea ngai whamai ua whaalongo tā vika. Koe valu. Ia, valu a. Ua whaalongo iai tā vita o na au wina atu wai lea o I opu ma au uma o e fita. Wa whaalongo la e pasta. Ua whaalongo iai tā vita. Ele iai sa si mea whai a ka vika. Ngal pauan mea ka vika whai alu whai ai opu. O aku lo. Tolo. Lau saule okay. Ia. Al pauar kala ka vika. Ia I opu. Ia waku lo. O e uma o fika. Ia. Amini. Whamaila ia. Ua waku ngei. O le ka pengpenganga lea ai fu ia Israelu. Makaulia o le ka pengpenganga a amoni. Ua o whaakau mai. Ua whaatau mai mea mai ai. Ia Mesopotamia. O Suria. O sopa. O lako ka pengpenganga nga. Ia kele ai tangata. Ia. They're looking at the numbers. Ia. Looking at the power. Amen. Ai ngalo ia latou. Al ka pengpenganga le Israel. Whamai ka vika. Inga ua whaalongo tā vita whamai. Ia po. O aku lo. Olo. Ai anga wa iai olo. Awa ngai koe whesini mai sesi o kere sau. O ka anga se au kau sabo. O iga la kuia po fa pemelis. E mali ela sunga tai. Vai ba le kau si ka mai kia. Sa usu. Mini. Me Tavita, nga longo tala o Tavita, a wina loa. A wina tu loa ia I opo ma au uma o e fita. Amen. There's no say. Ia. Sa vali le waluaku, a whai o e se fita. Le waluaku kai. Amen. Sorry, ole maali ole mea, pasta. O le tapenanga anonima. O mako I sopo aku I singo kukua o ile o whaakau mai kawiota ma e ka penga I mole taua. Anga longo o Tavita me Tavita. Iapo, a wina atu lo. Olo. E rei whaapea me Tavita. O ai ele I saungi. O ai anga wa iai. Olo. Mini. Ka pengpenganga langa ai fo ia le alvana I o amoni. O mai. Ai almali o mele foi mai nga pasta. Foi mai. O kupu uma ngu ia. Kupu ia o ngu ia ko fa. Foi mai. Sa no fo ese I latou I le vau. Ia. Wa vai ia kupu ia vai. Foi mai. O tupu na o mai. E ko fa kupu. Ia. Ua no fo ese I latou I le vau. Ia. Ia ai o paki ese avala ori ia. Ale kau. Amini. Kusole, ole me manga yang inga. Pe kau polele pe o whapiko mai luma le. Wale kusanga o kwal fei ko ole ai kofi lo malau kau. Malau kau. Ia vai. Ai fe mea, o atu whanau ngā amoni. O tofi le tau o le whai to ole ai. A o tupu umana o mai. Ua no nofo ese I latou le vau pe o mele kisau mai pas. Amen. Pe o afa wa. Ia. Kusala wo mo kingo e foi inga. Foi inga. Amen. Famila ia. Ua iloa I opu. La kusko ingo I opu da konka. Ai va ku opu. Ua whaasanga mai le tau ia te ia I luma. Matia. Ia. Fai mai o luma o Suria. O kua o Suria. Amen. Wai la ka ngaka o le kua pasta. Ele I mawhau ia I opu. E retreat. Ia. Pesol muli. Ia. O le mele ma whai e opu.
Fa mai nga va ai ku luma vai ai tu. Le liu lo yo apo. Ia. Le liu lo yo apo. E faile ku sa le wa maka nga fai e fu e yo apo le me fu le wa ka mu fai yo apo act ia awange ki lo mai luma makua. Wa ye se fe ya te. Fai mai wa act wa tapo fu le act ayo apo. Is a resolution. E fu i luma matua. Amen. O nga ngofolo la yo apo. Ele lava ka ngaka. Ai o le mea nga whai yo apo. Ngofolo yo apo mawhirifiri. Amen. Ngofolo yo apo mawhirifiri. O yo apo e loa umalana au tau. E loa yo apo ka ngaka mana losi ma ka ngaka kokoa. Whai mai o nga kangolo la o yo apo ua filifili mai ka ngaka. E fua i luma makua. A o e na tutoi. Ia, a velo iskamo apsai. Ole, kalo fai apsai. A o e na tutoi. La fa merkus pa ia. Ua ave ia apsai. Ia, pasa, se fica nga mai ala. Oi la ko koe. Ole me mana ia le ile tala tuspa ia. Ina wai loa yo apo. Ia. Ina wai loa yo apo ua whaasanga mai le taua ia te e luma matua. Kei longa le me mai pinga e saunga. He act. Ia. O le winga la tala hui lele. O ngā filif. Usa o le filinga yo apo le au kaua le ngai luma matua. O le au tau le lea. O le au marolos. Fermentala tuspa ia. O na fili le e ia nisi. I tau le lea umma o Israel. Amen. Ua ia tō fia fo'i lātou. Ia whaafsanga i lama masuria. Ia e peo ngai saungo. A o e na totoi. Na ia tu ina atu i whea. I le pule a pisai lo nauso. Lo nauso. Amen. Amen. E whaafsanga i mai. E whaafsanga i man whanau ngā la lea amoni. Amoni. A o leo malolosi po leo tau le lea lenga pike e yoapo. Leo whaafsanga i masuria. Suria is very powerful. Powerful ke le suria. I like the preparation harmony, Pastor. It was all about numbers. It was all about strength and manpower. Money. Ola kapeng penganga nga. Was numbers, kokele, o le malosi, ma le manpower. Ai ola kapeng penganga ayo po Israel. Every win is to glorify God. O le lako motivanga a Israel. Every win is to glorify God. Amen. E makua le kioa. Mai le kua ia ka vika i sufiku. Sa o ia ke oi me kupu. A me ia la kupu. O ke ia fo ia ke oi. E le ngalo ia ta vita. Sila fia le ka vika e o fo le ko yopu. Amen. Ua whamaila i o le, basta, whamaila whai upunga le, whai upuewan. Ua whaalongo i hei tā vita. O le whesili, whaalongo ka vika lea. Ua whaalongo ka vika le preparation a moni. Awinga loa ka vika i opu. Amene. Ai laku i opu. Ngal paua ngal kaping penganga. Nothing else. Paua ngal kaping penganga. Ai sian me ngal paua nga. Because o lai lo yo e kawale ko mo la ko langa foi la tau yo po bole nu a fa mai fa bangal foi punga ma ai umma le tu le ngaka nu ai umma le tu amene e ese si va en al fie pa ye aka kili yo posta ole pe ole uta ia I le na yoinga yoapo. Ko ole tūlanga fo le fa pe o pala ai yoapo piki la malos. Alanga e powerful tele suria. E malosi tele la utau suria. Li alanga fai ele fa pe nga umanga file yoapo makia. Apisai male utau. Fe mai lo le yoapo. ia apisai. A fai e malo mai su ria ia tea. Ona e fesosoani mai le ia tea. Amen.
Ai a whai e malo mai le whanaunga a moni. Ona ofisosoani atu fwoi le ia te oi. Amen. Amen. So o le kapenga ngala i opo ele i so unga kapenga i opo le au tau. Pei alanga e ka ua i le vaenga o le nea fiafi. Ele i whapea fwoi le linga makua i iai se tau ti ai opo e. Mai le i opo. Apisai. Tato nu. Amen. Ka ko whamalos. Ma ia tato whamalos. Ona o tato nu. Amen. Amen. Ma penga e ka ua. Ma ai o tato o tua. Amen. A ia whai a le mea fina ngalo iai o ia. Amen. E le onga o le maa losi o asuria. Po o le tūlanga le iai a moni. Po o tato. A ia whai a le mea fina ngalo iai o ia. Amen. Ma ia pei se teamwork foi le a fai e mang malo ia suria mai so songi mele ia cha a fai e manu malo a moni ia choi ngo so songi ia kule ia ke amen a ia tato wa fa malo losi ono tato nu ma ai o tato o tua. That's the key verse. Wa key al me nga pas ma. So above all this ia fai ale me fina ngalo ia le tua ma nga fa lo. Amen. Praise God. Mangai yo mele ngai pa I pastor. Mangai yo mele ngai pa ilana. It's very emotional sometimes. A fai o ele wo ku ngalo so. Nga e kango le fili le tanga tau le maros. Ai amai ngai kanga kai e fa le maros. Ilo so. How do you feel? Yeah. Morning from How do you feel ba fa isi o so le ku I la ku o e fili kanga ka maros ma ai ami tanga ia ele lava lo atu maros isi o so. Amen. Fa mai ngai loa le apo o surround here. Le liu lo si o so. Amen. Lenga sa ngoi pastor. Fa mai o apo isi o so o apsai. A eva ai mai e malo su ia ia cha. Yeah. Onga e so soni mai le ia cha. Yeah. Ai a fai e malo a moni ia cha oi. Ona ofiso soani atu lea ia cha oi. Amen. Blood. Blood. Wa lava upu ia cha umai ai. It goes a long way. Amen. Whamai ia apu. Whamai o apu. Ia apisai. O iopo le kalango ia apisai ila utala noa. Ia. Ila au. Whamai ia iopo ia apisai. Apisai. Ia e wha malosi. Ia e ko kasi il kangaka wha malosi. I liwa kuro i kangaka. Ila au. Whamai. Ma ia wha malolosi tātou. Ona o lo tātou ho. Whai mai la ia. Ma ai a lo tātou atu. O lo o iai ale kua e mawhawhau o apu. Hasn't left. O lo o iai ale mawhawhau. A ia whaia e le li I le mea. E whina ngalo ia. Pasta, o le mea nei o mai kai mingi ia. E mako o nga isala e lu pasta. Mako aku la ia we were trying to kill time e pe kolu e mako I kulala kam fai ia ai ke o mo mako vango mako o le ami ia of so ka ia timo sunga timo ia mal mako tu kai vili lo le pese lieutenant vili aku fa mal kamaro mako ia fa mal kamaro pikia mako la pikir pasi yo mako la ia I kukongol ami. Amen. Whakalangoa ngai ka maki o le lai ki o ka mai se furu walko sang. E kukongo mai mawhanga. Machine guns. Ia, se sile a koala ia iai. I lesi ka mai kiki ngā. 18 years old. O lai mea wara inga e. Ako o mai ngā kuke lai ki. A whai mai. We have to defend Israel. Ai whainga karako me kikia. E makau o ngā mako
pui lo mātou malo Israel because nobody else will. Le lawo foi ka wa melia. Foi mai ona o lo tātou nu. Exactly what this young 18-year-old kumal whankawiri foi mai e mako ke pui Israel, nobody else will. A o mako e pui lo mako malo. Le ala ufa makalama ufa pe wow. Ko malama le mele foi mai ai. Ya, e ku kama mafanga vo e au kilo solo e o va le pangonga, ma ko ku va mo le pangonga. E o ke i le sipi la ku mai a fikfika. Ai vai mai, o la ku le lieutenant. I kongo le makopas. Wa fo kilo mai wa curious ya I also ku fa le lieutenant. Ya ko va ku kam la wori. A o lunga ku la le sipiko i le pangonga. O la kilo mai lesi fo i sipia a fikfika Israel. Se o mako ke ia masau mai la. Masau mai asau. Ya o la ye lu teni le. Na ko era ia la ori mai mako fo si mako pole nga mako ras mai langa pa mai ki kilo fo le ori. Sa i a fa mai. Ko kwa oile le. Fa singo mai ngai kama kwa oile o Israel le paloma. Al fale le kuma le ulila. Ele mamau pe 300 meters pasta. Mai le fale la lailo o maka come e fai. They can hear us. So kalanga si skamalo mai they can hear us. Mai aungi makupu e ngiaka maku ulunga. Yeah. Mai awane o to e ngiaka me maktu ulunga. Amen. O kalanga skamalo. So e kupu mai ka wai. O leo ke ngofo mo fa pe. So o me komo ale de mako ye. Lewa pingi ya Hezbollah ya Israel kamina. That's where we were. Ole basta ese me ke fia pa ya ka kele. Ole mana ye foi al ne fia fifa longo tu ba pe o la sunga le wa. Mal fal tu le wa fo i mai Israel lui. Inisi fo yo ai. Ole tu o Israel kai pe o upua ayo apo ya pisai. A fai manu malo mai suria ia e fiso soani mai ja. A fai manu malo a moni ono ofiso soani atu le ia te oi. Amen. Mai lola yo apo ya pisai ia e fa malos. Ma ia fa malolosi tato wa fa liu o ngeli mu. Ma ia fa malolosi tato. Kai pelanga e sau mo. Kala ka mai kiki sara e lu nga lu kala mo. No one else but us to protect our people, our land. Pe ala upo yo polen fai ya psa. Ia e fa malosi psa. Ma ia fa malolosi tato. Ono tato ma ai o tato tu. Ia fai al me fina ngalo ia o ia. Al me ba dia la yo ke lo nga ele I. Sorry. Ele se kaua. Okay, ia apo ba pisa ina kala goa mai ko ko. Wa pepe mai ia suvia. Ava ia ku a mongi wa pepe ia suvia. Pepe ko mai ia a mongi ia. Ele se kaua mai. Kala le yo. E ka umai ai. Fe mai yo. A ia faia ele li le mea. E fina ngalo ia o ia. Aleluia. Ele o pungsale li le tua il kaua le. Amen. O kakalo langa fai e yo. O kala ia nga kala ngoia. O kala nga ka ele fa tua mal fa moi le tua. He's got faith and he's got hope. Ia ile akua ale fai pele me la fina ngalo o le tua. He knows what he's doing and he will do it. Ai ke vai kuia le yo. O mai ko suri. Vai ku e u se e uma. Ma ka ia ku nge mingi wai ku nge mingi. Vai ku e se e uma sao. Que ia ninguém mo. Se eu vou vai ku lo ya moni. Vai ficar claro.
O le kāua i o le mele, loa i o apo le capability, ma le malosi o langa au kau, loa i o apo. Ia. But na tuu lava i o apo i le ri. Amen. E makua malama lei ia i o apo. I le me mawhai i le able ability o langa au kau. Ma le malosi o langa au kau. But na tuu lava i o apo i le li, ma le me finangalo i o ia. So that's powerful, Pastor. That's powerful. O ngai le fai pa sumar fa sumar fa fai mai ona fa lata tu leo yo apo matangata saya te ia yasu ria. O yo apo malanga au kauleng fili le o nga yasu. E tau ele tau. Ona la tau so sola to ile yo na luma. Amen. Me ala mali e pe o ngai fa so ho ngefef. Mai o va ai atu fa na nga amon. O so sola so ria. Ona la tau so sola fo ile lumo apisai le uso yo apo. Ma o atu ile ai. Ia o na alu ai leo o yo apo Yerusalema. Le fai ponga sumar fa. Ma nga alu yo apo Yerusalema. So. That's amazing. Ele se kaua. Ele se kaua. O le sime mana ia le fo le kau ke mo mai I le vai nga le pasta. Ya nga o le fa lo lungo le fili ke mi ka ke kala ngoa. Ai vai ai le upunga pa mai fo fonga tai au. Nga makua I pepe ia filio suria ma filio o amon. Sa penga fu tato o le atana o le kalesia ke viso te mine. O le taimi a tato te tau tala. I loa I le fili kulanga le kako ke. A fai a kako ke kau kala fa vai vai. Ia o sa fu fili tek tato. A fa tato tau tala fa malos. Pe yo upo yo apo ya pisa. E vai ele se kau. O ngau a kore korusu lua. O ngau a ko a rio inga wha kau mai ia. Kau rio tama. Ole, pasta, lisi mea manga ia le I. Ole kaimi, lisi a o nga manga ia le tu ai te I mele. Ole kaimi nga wawa ai tu ai ia. Ia I wapo. I luma, suria, I tua suria. Ele I ai ma se kaimi nga popole ai wa. Ai fai mai, ole kaimi kongo ale nga makua mama ai ele mawhawhau. O i wapo langa, he is a warrior. He understands war. Ele I ai ma se kaimi nga whapea koe wapo suri. No, kango i wapo whiwhiri. Aisha, his mind was mama ai. Wai loa ka ngak ele warrior le me fai I kaimi whapea. Kasiri ngā mea ia kako. Ai siya mea ngā rei whapea. Makaulia. His mind was still with God. Yeah. Amen. Ele I umianga whai aku ia por mea ngā whai mea. Ai whai perfinga lo le tua. O lea mea le ka umai ia I tātou. His mind o la ai le kua. Amen. Ai whai mea whai posu le mapas. E vai a koa mongi. Ua haru le langa suri. Ia mala ko so ai whala ia. Ia pisa. Le mele wa kupu. Pala re kali. Ua whaia e le li I le mea na fina ngalo ia. O le mea la mga whai mai ai apisa. Ia apu. Whai mai ai tu pea I le li I le mea fina ngalo ia. Pala le mele wa kupu. O le mea le nga fina ngalo ia le tua. Ka mo ele ori ia. E murmuri akula ori ia. It's very powerful, Pastor. Nanga ai kilonge ia. Ole, a elu se kaua. Your mind must be set on that. Yeah. Andas. Yeah. A elu se kaua, kaua set low mind. Ir kaua lea. Yeah. But or ke leo whakokua le uri ia. O ka vikare. Ai, ngofu ka. Yeah. Kwa ke lea whakokua whamai ka vika. Iapu, o aku na mlau li ia. O aku na mlau li ia. E kau. So whakankare. Ai ngā koe alu a ka vika. Mana ia mea wa tau, o le se senga o leo. Ia. Wai ei le leo amon. Ia. A bakungi ka ko a rio ngai se korusu luafi.
a whapeo o Michael o kai au a nungi. Ia, ma waingi kariota ngale ia lava. Amen. Ai, le leo tāwita. Amen. Yo apu, o lo. Le se senga o leo. Ia. O le leo pala ai. Ma le leo tangata la i le mauti noa o lo iai le atua e tau wina le tau wa mo lato. Amen. Amen. Ia peka mo honi kei. Ia leo e whapenga o ngā whawhiwhi e kako. E foi le leo e ke whalong kwa le leo sa o mai le nganga o le atua. Yes. E te tua i lunga. Ma e tau tala atu. E te tau tala i lea mauti noa. Singa me manga ia ngai nga. O le se senga o leo tupu. Ia. Ngau a kod pisingisi. Afetaleni. Afetaleni. Afetaleni ia o kalengi e kasi pe fa ese kiri. E fa se kiri kusai. E fa ia kala Amerika. E fa se kiri kala Amerika kasi. Ia. Ile se kiri. Le taleni la a kau le afe. Kau. Ko ngau a koa le sa oi lo ia o le ngau lungo le si ngau le basta o le vai ngala le se furu o le se furu iwa e se foi le mali ia e se foi le mali au a foi mai ua loa suria o fasia i la tau ai e sa la elu o ngala ko tu sa vali ai lea ona la tau Fa'ala e au mai lea o suria. Sa i tala atu o le vaitafe. Ia. Wai, e whakau mangeang ka moe. Ia. E whakau mangeang ka moe. A lea foi la oe. Leu oe whaala e au ia. E koe o mai. Ia. Leu oe ia sa poka. Le ka o mai hita ngā sa. E koe o mai. E whio lolo aku lali mea. Ngā kai ngā whio kiri. Mea nang whasi ka vika. Makari o ka vika rewa. Ia. Fape mea ka vika. Kapo. Fa lau tina mai lau ia. Mai lau ringa ia. Ia wai fape ka sole ai. Man tuole tala tawichan fa ia. Yo apu. O atu lo. Ai o mai I ngo fala I au lea wali ia nga whako aso la ngia ko alo fape o mare ka fili ia. Ia. Ele fiu. Eu ko su e mai se. Su e ava ngo ale fili. I sad to say. Fa mai tawi te yo apo o atu lo. Ngau singa vaenga. Ia. Ai o mai I. Fa mai tawi ta. Ona fa apoto ina le e io isara elu malava. Amen. Ua lato wa sopo I atu yo ritana. Ma ua o atu ia te ilato. Ia. Amen. Ua ia tofi fo I le taua ia te ilato. Ua tofi e tawita le taua e whaasanga atu ia suria. Ona lato taua I le ma ilato. Tauma tawita. Waenga mua. Ma ia tawita yapo. O loa. O ai anga wa inga o loa. Amen. Ai o mai I. Sorry ala sebe. Au ka vika. Ko e mai fa piko so. Oi la. Fa mai. Fa popo mai. Ko mai fa vai ngai. Tau I kumana ka mo. Ko mai. Fa peka vika. Ke lori wa. Me ka. Usolo wo mai lau ka mo ma lau la lafi le ngala lafi. Amen. Fai mai o le fasia tavita. E fiku a fele au te e karuta. Ai fa se furu a fe le au sava vali. Nauti. O ka 40,000. O se fasi ko akele Maka ulia fo ile nga fasio ke mo le o sopata. Ia. Le nga kai au atatesa. Ia. Mai nga o ke mo le nga. Ia. Ai ke wo mai. O conclusion. O nga o mai le o faale lei na tavita. Ia. Pasta. They could have done that. Erika. Ia. Ia. E mawhai o ngā voit le kauarea. Ia. A leo koe o mai koe whaalei. Aua fast food wafe tangata o whioti. Ia. Ai whiku wafe ka ngaka ke kariota. Aore mea mungia. E mele eile nganga martino papasto.
e mawhai lava o ngā avoid le kaua lea pe anga le lei faukuanga a le official kupu amunga. Ia. E koe ave aka ua ni melenga whaile o li ia anuni. Le ai o mai le o ia ilo ma wha umutia tātou, ma o mai e anga tātou. Le anga i o faukuanga, e mawhai. Ngā la koe loa fui, wa ingo sia i lātou e tāwita ai se a. Awa fui wa le hampo o lātou tangata. Ma ofa se awala e a, e whai e se wha le leima. Wale se, wale mwhai, ai se a, o le wha whika auli. Ignorance. Ia. O le wha whika auli le e wa, o le kaua le mawhai, e mawhai lava o ngā lākou whai e se awala, e tausi e le while mu. Ia. E mawhai an koe o mai a ka, ke lo, o kawika, he's a smart man. He's a warrior. E kau kala hui kawika le upu. Anga lātou whaia se mea whapea. Whangu e save a lot of lives. Ai onga lo lātou le anga. Ignorance. Kanga ka fui e eire me meo le. O le se knowledge pasta. Mai ua. Hau whainga le ngu uri le eia se a. Ia. O le eise poto. Ka ngaka fu ie o wha maurununga, o ka ngaka o wha sausiri, o ka ngaka ua mio leanga. O ka ngaka la wha peanga i ele anga vaalea. Anga vaalea o wha maurunga. O ka ngaka ngā e a fu i. Ua i eile, lea ka ngaka konga ngai wha singo ele upu le wha ilonga ai o tato o laku woko. A whai o oiolo i eile anga vaalea o le wha maualunga, o le wha sausili, o le amioleanga, o le ignorance. Ngā ka konguanga ua i aile upu ua wha ailonga ai o lātou loto e kau o le karepe destruction. Amen. Pau ana mea lai lo loto, destroy. Ia. Karepe destruction. Ua le o iai ma se file mu pasta. Amen. Le ai ma se file mu. Longa winga, e tatau on kako whape ngā. Ai se whawhi tauri ua tupu mai. Aua e te tau mwhai e ki koe laku e. E koe e ku, i eise si moku ia. Alu ia e whai pe i eise awala e ma whai ai o ma whawhi hia le whawhi tauri. Aua a whai e ke laku ia ia. Malo wika. Al pauare mea. E mole wila pawhaki. Ia koe ka mo e voi lai. Ameni. Nono winga. Whaamamau ka kou kangaka. Mau ore poto. Knowledge. Ua maa lai arengu inga ua le aisea. Se poko. Ua le aise maa malama. Pei o le leo anuni. Ua le ingi maa faufonga le lei. A whai awa masangi ai i upu matala ia. O le mea lava le maua. Amen. And they will pay the consequences. Whamailai o kuspa ia. O ngā koe o maila ia, ua whai le whaalelenga. Why now? Why now? Ameni. Ameni. Ai sa mea koe o mai o kele le tangata oti. Kele le toto malingi. A lea whai mai kuspa ia. Ua toe o mai e whai le whaalelenga ma Israel. Basta, ise me ki whina. Amen. Ia, te lo le ua lama whai u fo i tatou polkalameni vai ngā le fia le fo ua manino au whala. Amen. Al mana i o le vai ngā le wa sau noi ai. O le mea sa kaunga whai e le i kupu. E le tupu. Amen. Ia e le mwhai a unga o le fia. O le fia to i laloa. A le mana i o le mea lea. Ia, e liso le ua iloa salamo. Lo kusa kai moni lala sono wopopoto. Wopopoto. Wa afua ia ile ile so bal upula tuspa ia. Pa fai taule sfumono nga sfumale iva. Fai mai wa so sola su ria ilumo Israel. Amen. Wa fasia e ta vito su ria fitu afio tangata. Na tau I kariota.
Ai ese ai lea, ma au o e na savavali e fase fulu afi. A fua mai lai o Samoa, pe a whea wawela unu whai numera. O fasi o tia, fase fulu fitu afi. O fasi o tia le au, le wali ia le sa pule i thea. Le li leo so pata, o le lenga pule i au, asu ia, o ka fase fulu fitu afi. Ia, kai pe iau upu hoi ia ka kou Samoa, e koe whali le iang e aua, o le siaunga. Le siaunga. Al manai on melia. Wailoa e au na atatesa. Ua fasia i lātou I luma o Israel. Na lātou a whaale lei ai lei a tawita. Ma lātou le alau whailong polonga. Ma lātou nofo polonga i ate ia. O na le toi mawhai ai le suria o na whisoasoani. I le whanaunga a monu. Amen. So, o le sona hoi le whai ona maua mai I whaupopoi I mele. Se ai loa e aua le mai a kwa le me tulou le nganda o le me toi lalo ia e alua ia. Whalongolongo le me o lo whitalai e toi le nganga o le tua ia te oi. Amen. O le mea na te alu ia. Amen. Ia le alau koe whale leia. Ia le u mangi whai mpolo. Amen. A sa kaunga la ko whai ati susi. Pei le alau koe fo ia I luma o le mele ngai sa ungo ia ia. Kaunga ngofo le lalo mawhau whau. Po le ale consequences o le mea le la whai. Ia whaftai le li. Amen. Ia. Le ngar whasu fiku wafi. Ia. Ia tu mai ata tu makwa ko keili. O kumunga o Eden Park. Iwa wa ili. Tapi sai talui. Eden Park ya so ya. Oi. Le vou so. Malaya la ko kuari pastel o malaya. Basta. O le melen ko fai e suri. Ele ai ma se purpose na lai ona toi reinforce. Yeah. Lei se purpose. Aua foi. O lewa ko reinforce langa I kukawa. Le nga o mai ai maleli le so paka. Yeah. So poka. Le tai au atatesa. Manga au. On me momu. It did not make a difference in the result. Yeah. That's right. Lan menga wai ko reinforce ko mai iskanga kai fasili. O mai ko kau mo Israel. Ele I sui ai le unga le N.Tupu. It did not make ele mas a difference nga ye le result o tawa. Ai se awa fo. Ele malama la uli el finanga lo le tua. Ele malama. Ingo o sau ka vika ko kau in mele. E ngā alua ka vika kau e whakau. Ngā alua ka vika kau e whakau. Mai o whingalo fo ele le tu. A whai wako o mai. So be it. Ele I did not make a difference I le result o taua. Langa olo o kau. Olo o tau mo Israel le tua. Olo o kau mo ka vika. Olo o kau mo Ioapu. Olo o kau mo Opasai. Olo kau mo lingo, the nation. Because they understood le finangalo le tu. Amen. They understood le finangalo le tu. Hallelujah. Lono winga. O tātou o wala o wina I le ngaluenga le tua. Po I tātou fo I ua tātou ta wina le taua mo le malo le tua. E ta tau ona tātou I loa le finangalo le tua Samoa. O le whamalosi le mo tātou proklame. Ia tātou malamalama I le finangalo le tua. Ia tātou malamalama I winga o le finangalo le tua. E le ai ma se mea e whaatau te ia te oe. Pe a whai o lo o iailo whaamoe moe ia te ia. Amene. Ele ai ma se mea e whatau te e ai sea. Nanga leu whaailoa mai I le taua. Ai, a apo,
ma apisai. Ngā ki ngā inga ska ma apisai aro e kau ara kuku e maka e kuunga rei whai lauri. Rona winga. E whapena fo i tātou. Whapena tātou e tau e le tau mo tātou. O oe, mahano, na pasta. We are citizens of the kingdom o le tua. A whai ia te oe, oa ke pole. O lai e malo. E saukasia i e malo. A whai upu e sea oe, au e te pole. O lai e malo. O le malo e sau whai unga mo tangata lea. E le whi e oe. Po le a ka le whi a oe, praise the Lord. Vi ia pele tua, ia o kako po kalame lea. Samoa, ia e whaftai i lo mafuta mai tatou po kalame. Salo ia ono le tutulu le tatou taimi. Ia o le a tatou whamawai e fo ia e whaftai lava i lo mafuta mai. Whaftai i lo unsai. Whaftai fo i lo mafuta mai pea i asonfua ma solulu uma i le tatou po kalame. Ia whamangalo se leo, la fo i se upu ua sala, i lau whaafonga anga Samoa, ia malu whala, i lau whinangalo. E poto ale tau tai, ia ai se le atu, i on hama. Vi ia le tua, e ole a utu atu i le sunga, i le whatonu e whaise talo mo i tatou. Ia, tatou, ma vai e fo i la ia. Whaftai la sunga i le. Tai o tatou po kalame o nai whasisilanga ia mo tatou au nanga ia o tatou whamawailo nei po ia o le astona i nei leo le a toi tapena i fo ia le tatou au nanga ia wale tatou rich ia ma tatou waisalo ma tatou pai ia wase malu tai au mo o i astona ia same address on no whanga masani ia i nei o tau le Luasfulua Station Road ia e whapena ona mato iai le astona ia na le naitu la lava i le tai au i le anga i tasi le uli ia wale whonga tau mawha so tatou atunu ia whapea fo ia le tatou ngā luenga e mole atu le whaftai tele ia i lato umalava sa anga leima whatau fo i le vaiaso tu atu ia le sa mo lunga lava le ingo le tua i mea o ma lava ai o tatou po kalame na neva yaso ia o le ato e saunia ma tapena tatou nanga le tatou waisalo ma tatou pai ia i le astona ia wale ia nisi fo i o waenga o tatou nanga pe ona il tatou power o tatou wifi ia o tatou rent wai pei au na e nofo i lo mota ma lau lau, e te le nofo fua, pasta. Amen. O la tatou uma i le pau al malo, o le wifi al malo, o le rent al le landlord, nai te nofo ai. Ia e whapena fo i le mana onga, o lo iai fo i tono le tatou nanga, e sili whaftai, o na lau tau te talu. Amen. Ma lau tau tapua inga. Ia o manui ai le au o nanga nei, ia o le tatou whai u te talu. Whaftai tele lo mātou atua. Ua whai uina le atua le au nanga i ata o le nei aso. Nei fo i afiafi le li o le mātou te talo. Mātou whafo i atu lava i ata o le vi inga. La fo se tala se upu le atua ua mātou lafo le li e le tusa ma lau silifanga. Ma lau whafonga le nei afiafi. Ia whamangalo mai le atua o auna o le te talo ma le nau ta inga le li ia wha amalosia pe i mātou e ala ia ua fionga mau whetalainga e tu lei mai le tua i lau tuspa ia mātou whaaftai le li ia mātou sau le ta ape nei po o te talo le tua au mai se moe le lei se malo longa le lei mo i mātou mas po i le tua lau wha malo longa e wha fau pea mo i mātou wal mātou au nanga fo i le neiva yaso wha manuia ia o pauna. So se ainga le atua o whaafonga mani lea fiafi. Mai se lo ainga mai mo mai lungo o penga te whailanga. Mātou whaafo i atu o elvi inga wha mangalo i mātou i o mātou wang sala. Tu mau atu i atu o ele wha manu mal whanetanga. Nei maso o mai o ele wha vau lawa. Amen. Amen. Ia, soi fua ia Samoa.
Malo ole masui sui le 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚡𝗒 ole a ua soe nei useanga zau nu utamo omo onga ile fai zau ma ole lua fe zau sama ole alofa Samoa 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚑𝚝 le 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚣 Malo ole masui sui le 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚡𝗒 ole a ua soe nei useanga zau utamo omo onga ile fai zau ma ole lua zau sanga ole alofa Samoa 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚑𝚝 le 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚣 Aia tui natsuya o elevinga Male mamalu Awa o oe o le tupu o tupu Le matai sa ue o mea uma Wapapa tiso ai le meto tisi Ifa amanuianga Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝,
You can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.